Nije to ništa. Ja imam 6 malijih i 7 velikih bolijesti, a vrh svega metopatiju i hipohondriju, pa se ne žalim. Život mi je zato zanimljiv i nepodnošljiv u isti mah. Što je najvažnije, sve to mi ne utiče na apetit, pa mogu da patim do mile volje. U Parizu sam kao mlađahni emigrant iz FNR kraće vrijeme konzumirao izvanrednu pseću hranu iz limenki. Iako sam u djetinjstvu trošio odurnu varenu ikru od ukeva iz kobalja, nijesam omrznuo kavijar. Naprotiv. A najboljeg lososa kušao sam na Aljasci u koledžu North from Fairbanks. Pa naviše, gdje sam vidio pse mučenike potlačene, ali žilave i otporne proletere kako u zapregama vuku teške tovare na saonicama, krčeći po ledu i snijegu, dok ih sirovi i surovi lovci na irvase i polarne međede šibikaju dalekometnim hipovima i još im se maše na vrh terete da i njih nosi. A canis familiaris, što je vazda bio s čovjekom i uz čovjeka, najveći je poltron poslije svog gospodara. Naravski, razlika među njima je u korist psa, jer on je poltron s razlogom, a čovjek i s razlogom i bez razloga. Zlosilje im je također zajedničko, ali pas opet stoji malo više na rejting listi, jer to čini samo kad mora. Sad mi dobro dođu stihovi Vjenceslava Čižeka, koji je dijelom i zbog takvih robijao. Žaba drugu pojela ne bi, a čovjek hoće svoga kolegu. Širom zemlje hramovi, širom zemlje ratovi, paktovi, crni svatovi. Pas se stravi od puške i pištolja, od bombe i granate, osjeća smrt prije no što je sunula na njega, a čovjek nikad ga snađe, iako su njih dvojica još od paleolita zajedno. Zato i glad čini sličnim. Po tlaušama od Suomeđe pod dno Kamipolja glad je bila vazda s njim. Pod ratovima i vojskama, okupacijama i asimilacijama, ali i u rijetkim mirnim vremenima. Čovjek se nije brinuo za psa, on se oduvijek sam snalazio i tragao za hranom. I ljudima i kućnim ljubimcima bilo jednako teško i najteže. Na izlasku iz zime, kad nije bilo ni suva rebra, ni užeglog rijesa slanine, niti kosti da pas oglođe, zdrobi i u oštrim škriljcima i iverima proguta. Ako ljudi i prežive do kopriva, štira, pitomoga, zelja, divljege i lijepe žućenice ili ti maslačka, psi to nijesu niti jeli, niti mogli dočekati, no su jedva nalazili ispod plotova ili iza kuća skamenjeni ljudski izmet i proždirali ga. Na nultoj tački nemaštine i gladi Veljovići su skinuli pršutu koja je jedina visila o kuki na gredi crnoj očađi, da se najedu pa poslije kako bude. Pršuta se bila potpuno crvljala i usmrđela. Nije bilo Crnogorca koji bi okusio, pa su je bačili na bunište. Njihov vazda gladni Šarov, presukana i preskubena psina, nanjušio je veliku pršutu i unezvjereno navalio na nju dok nijesu ostale samo bijele kosti. Odvukao se sa trbuhom do zemlje, do rijeke i zagazio u plićak dok mi je uzdrhtali abdomen ronio. Da ste ga mogli razumjeti, sigurno biste čuli kako zavija: vodo moja vodo, što si tekla, tekla si. I navro da pije, pije. Nije utvrđeno koliko je to trajalo, možda sat, možda dan, tek zimogrozni bolesno vedri marač rascijepila je bljuzgava eksplozija. Šarov se raspao na sve 4 strane i nestao u vodi koja je lijeno nosila crijeva i želudac, prslu jetru i nesažvakane komade crvljive pršute.
Od tada ja ne konzumiram pršutu. A vi?